Yes, reka twongere tubasuhuze cyane, twongere tubifurize igicamunsi cyiza, twongere kandi tubaye ikaze muri wa mwanya mukunda muri benshi cyane. Ni umwanya rero tuba tugenda tubagezaho update, ariko no muri nk'ibisanzwe uko maze kwimenyera amakuru yacu akaba agenda agaruka hano muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerero mubwire ko no muri amasaha ikitugaruye n'ubundi ni update, tukaba tugiye kureba rero uko bihagaze hano muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ariko ku rundi ruhande tukaza gusimbukira hano mu gihugu cy'u Burundi, aho bikomeje kuvugwa cyangwa se biri kutangazwa ko mu kanya gato cy'ibitoki habaye guturikirayo kw'igisasu, ndetse kikaba kimaze kwivugana bamwe, abandi barakomereka. Turaza kwerekeza mu gihugu cya Uganda, naho turaza kuhanyarukira turebeho gato cyane ibiri kuvugwa hano mu gihugu cy'u Bugande cyangwa se muri Uganda. Nuko amwe mu bayoboke ba Robert Kyagulanyi, uyu rero mu by'ukuri akaba ari Bobi Wine, mwakunze cyangwa se mwamenye nka Bobi Wine, mu kanya gato ramaze gutabwa muri yombi. Ese bazize iki, bigenze bite? Ibi nabyo byo turi buze kugenda tugarukaho. Turaza gusimbukira n'ubundi nk'ibisanzwe hano muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubabwire ko indege mu kanya gato imaze kutura hasi cyangwa se imaze gushyira hasi abasirikare b'abacancuro. Aba rero bakaba n'ubundi nabo baje kurwana na M23 hano muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza gusa naho tugarukiye gato cyane cyangwa se dusubire muri press conference yabaye ku munsi wo kuwa gatanu, ariko noneho turebe mu by'ukuri ibyo guverinoma yasabye M23 gukora kugira ngo yubahirize bwa busabe M23 yasabye bwo kuba barekura imfungwa zimwe na zimwe bafunze. Nyamara ibya mbere guverinoma yarasabye M23 barabikoze, ngira ngo murabyibuka kwari kuva muri za Warikare. Icyo M23 baragikoze, bava muri Warikare barayirekura rwose bayivamo. Icyo gihe ubutegetsi bw'Kinshasa ntago bwigeze bwubahiriza icyo bwari bwiyemeje ko kuba batangira kurekura izo mfungwa, ntago bigeze bazirekura. Hanyuma ku munsi w'ejo rwose nkuko ku munsi wo kuwa gatanu nkuko babisobanuye, hakaba hari ikindi ubutegetsi bw'Kinshasa bwasabye kugira ngo habe cyangwa se bakwemera gutangira kurekura izo mfungwa. Icyo rero nacyo turaza kugenda tukigarukaho cyangwa se ndaza kugenda nkibagezaho. Wowe icyo usabwa gusa ni ukubana natwe, ukareba neza ko niba ari bukigera kuri umuyoboro, niba warakanze kuri subscribe cyangwa se kuri sabone, waba utarabikoze ukabikora sorry. Hanyuma niba bikoze kandi ukibuka gukana no kunzogera kugira ngo inkuru zicyagera uzajye ubona notification. Hanyuma ariko ku rundi ruhande excuse me, mwihanganire, ku rundi ruhande niba mwarabikoze birumvikana no kunkandira kuri like ndetse mukanasharinga. Nibyo byonyine tubasaba byonyine kugira ngo dukomeze twagure umuyoboro wa Eugene Official. Muri iki kiganiro ntabwo ndibuze kuba ndi jyenyine, mumaze kwimenyera ko mba ndi kumwe n'umutaramo Vincent, tukaza kuba turi kumwe muri iki kiganiro sorry sinzi rwose nandi bugiso kuko amaze iminsi ndwaye inkorora, umutwe, ariko numva n'inkorora byajemo, gusa ariko umutwe ndumva uri murakira pe nta kibazo. So rero nibyo ndimo ndavuga nti muze kunyihanganira. Hanyuma reka amakuru yacu tuyahere hehe. Reka tuhere hano cy'ibitoki. Iki gihugu cy'u Burundi nkuko murimo kugenda mubikurikirana, kirimo kiratrayininga abasirikare benshi cyangwa se abasore benshi hano mu Kibira cyangwa se hano muri iri shyamba rya Kibira, cyarangiza kikabohereza benshi bari no gutrengera hano za Bujumbura, cyarangiza kikabohereza hehe hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu guhangana na M23. Ibi byo mumaze kwimenyera, ndetse mu makuru kugira ngo menye ko rwose twamaze no kumenya kira kitu, bakubwira ko kuva hano muri Uvira kugera hano muri Bujumbura cyangwa se mu Burundi, abwe munyihanganira, iminota 30 yonyine uri n'amaguru ubugezeyo. Urumva ko na ahantu begeranye cyane, barimo baratoza cyane abandi babohereza, nta nubwo ari kwa ikosi ry'igihe kirekire. Donc icyo barushaho Wazarendo twakabise ngo nabone nka Wazarendo, ariko icyo bari kurusha Wazarendo nuko nibura ababo nibura rwose bari kugenda bagatozwa nk'ibyumweru 2-3 bakabamenye gukoresha imbunda. Uyu munsi rero wenda ntago ari nabyo nari ndimo ndagenda nditsaho. Uyu munsi hano cy'ibitoki mu kanya gato habayo guturika kw'igisasu, bavuga ngo ni grenade yahaturikiye, bamwe ihitanye bamwe, abandi barakomereka.
ariko ikintu gitangaje nuko urwikekwe rwatangiye kuba hano mu gihugu cy'u Burundi, aho bari kuvuga ko ngo ari M23 cyangwa se ngo ari abatasi ba M23 advance pata zabo zigeze arizo zakoze iki gikorwa. Urumva ko muri make icyo nshatse kugaragaza i Burundi batangiye kwiyumvisha ko na M23 naho yabaramaze kugerayo, ariko koko nta mugayo. Simpamya cyangwa se sinemeza ko bakora iki gikorwa cyo guturitsa, ariko ntekereza ko byo koko bashobora kuba bariyo mu bigendanye n'ubutasi M23 bashobora kuba baramaze kugeraho hakiri kare cyane, kuko ntabwo ambwira ngo hano mu Burundi indege iragwa igwishije ibikoresho muri M23 bagahita babimenya. Niba badiployinze n'amakamyo badiployinze n'ibikoresho badiployinze n'igihe bambukiye n'isaha, ntabwo ambwira ngo M23 imenya gute bataramara kubimenya bajya gutraininga M23 babimenye. So rero nibyo ndimo ndavuga nkavuga nti mu byukuri ahangaha ibintu bisa no byamaze guhinduka. Mukanya rero iyi nkwenera raza kwigaruka ni na Vincent kugira ngo tuze kugenda twigaruka tunayisesengura tureba, ariko hano mu gihugu cy'u Burundi hatangiye kugaragaramo ikintu gisa n'ubwoba. Donc yavuga ko M23 baba bamaze kugira ute, baba bamaze kuba bagera hariya. Ariko ku rundi ruhande hari inkuru nkirimo gutohoza, iyi nkuru ndaza kwibagezamo nko ku kindi kiganiro cyacu gikurikira iki ngiki, kuko hari amakuru arimo aragenda agaragara cyangwa se arimo kugenda agaragaza ko hari ikintu kiri kugaragaza ko M23 bishoboka kuba rwose ibijyanye n'imbohe iri kugenda izihereza, iri kugenda izisubiza. Izi imbohe ziheza abarundi zagiye zifatwa, imbohe z'intambara zagiye zifatirwa muri za Masisi batangiye kugenda bazibasubiza. Iyi nkuru nayigarutse mu gitondo ndacyarimo kuyatohoza rwose. Mu kindi kiganiro gikurikira iki ngiki wowe ejo uze urebe uzabibona. Nzaba nazanye iyindi ikitwa Ido Nido, ndacyarimo ndagenda nkora ikitwa iperereza. Hanyuma andi makuru ro mbafitiye tujye kugarukaho. Kwanza reka nze nkwereke kugira ngo ibintu bigende neza. Reka nze nkwereke uko tubigenza. Reka mpamagare Vincent twinjirane mu ndani in deep, twinjiranemo sasa kugira ngo tuyamanukire icyarimwe ntiye kugenda nyacagagura. Duhite tureba iyi ndege imaze gusukanura abacanshuro hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Turebe ngo abacanshuro ese baratangirira he bari kurwana. Hanyuma twinjire no mu bindi bigiye bitandukanye, niko gahunda ziteye. Gusa ariko M23 rwose bayisabye ikintu kimwe kugira ngo nabo bemere, mu byukuri kugira ngo bemere kuba batangira gufungura donc babandi bafunzwe. M23 yabasabye ko bafungura kugira ngo babagira abo barekura. Hari icyo batangiye basabye M23 gukora kugira ngo nyine babe batangira gukora icyo gikorwa. Vise wiriwe neza? Wiriwe neza bwana Fighter. Urakomeye? Ndaho mu gitamu kimeze neza. Niba kimeze neza reka tukinjiremo neza n'abandi nabo tubabwire uko igicamusi kimeze. Vise ndagira ngo duhere hano reka duhere kuri iyi nkuru niyo mbona iri front page cyangwa se irimo iragenda ica ibintu ku marezo sosiyo. Amakuru aravuga ko hano mu gihugu cy'u Burundi mu kanya gato habayeho guterwa kw'igisasu. Bigenze bite iby'iriterwa by'igisasu ku makuru umaze umwanya urimo uragenda ucukumbura? Nibyo ni ibisasu byatewe mu mujyi wa Bujumbura muri commune Cibitoki. Ni Cibitoki rwose? Muri commune Cibitoki rwose Bujumbura hakaba hateye igisasu mu rugo rw'umuturage, aho abitwaje intwaro baje na bino bice bagatera ibisasu mu by'ukuri, ariko kugira isaba bakaba batari bamenyekana. Ariko amakuru avuga yuko umwe mu bateye kino gisasu yasize inyandiko ivuga yuko kuba bari gufasha umutwe wa FDL bitaraza kubagwa amahoro. Ampaye nka data nibyo rero ndimo ndakomozaho, nuko rwose ukuri murabivuga niko donc bagiye gutera ibisasu barangije basiga bashyizeho n'inyandiko. Hari uwasize inyandiko rwose ivuga ati ibyo murimo kuba mufasha umutwe wa FDL mutangiye no kuwutoza, mukawuha ibikoresho, mukawuha amafaranga ndetse n'ibiribwa, intwaro ndetse n'ibindi. Ati ntabwo biraza kubagwa amahoro kuko amafaranga makwiye gukoresha mu gukemura ibibazo by'abaturage, mu kubaka ibikorwa remezo birimo murabiha abitanyi. Ati ntabwo tuzabubahira
iki cyemezo mwafashe ntabwo tuzabyemera, ati tugiye guhaguruka tubirwanye kandi n'iriya nkambi muri kubatoreza natwe twayisenya. Iyo baruwa nyifitiye kopi, turaza kuyishyira ku mbuga nkoranyambaga zacu bayibone. Yego. Rero hahita umuntu umwe hakomereka batatu. Ngo ubanza utuduhe raporo ngo hakomeretse umuntu umwe, hapfuye umwe ahita hakomereka batatu cyane, ariko abandi bakeya ntabwo bakomeretse cyane. Harimo abantu bagera mu 9 nabo ubona nyine bafite ibibazo. Vise mu kanya gato ubwo navuganaga n'imbone yanje hano mu gihugu cy'u Burundi, yo inje imbwiye ko ngo bari gutekereza ko ngo zaba ari advance pata za M23 zaba zagezeho kugira ngo ubwo buri bakaba bikoze mu buryo bwo kugira ngo babahe gasopo. Ariko ndavuga na M23 koko nibyo bagezeyo mu buryo bw'ubutasi, kuko usanga bari hejuru kandi bisaba kuba banahibereye. Ariko ntabwo M23 yakora iki gikorwa cyo kwanga igiye kubanza guturitsa ibisasu, yabikora mu bundi buryo. Hari itangazo twabonye rya MRP twirwano ryerekana yuko bashobora gusoza intambara ku gihugu cy'u Burundi, ariko ntabwo twavuga ngo babanza kujya guturitsa ibisasu. Ntabwo mvuga ko bajya guturitsa, ariko nare gitabara yabikora. Ngaho bidusobanurira rero gute rero nare gitabara yabikora, kuko umwe mu bantu twavuganye uraho bita Rusiga yambwiye ko nare gitabara yabikora, kuko mwakano gace ngo bafite abarwanyi benshi baje baturuka bajya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri za Fizi. Nuko rero bashobora kubikora bakabikoresha bamwe mu miryango yabo kugira ngo bahe gasopo ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Kwa binari gukora batitimira kandi batigeze bakunda ko akorana n'imitwe yitwaje intwaro, ndetse n'uburyo yagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko agiye kubahiga, ariko abyitwaza agiye kwishakira izahabu ndetse n'amafaranga. Akaba yambwiraga yuko rero kano gace ka Rusiga ubundi gatandukanye abantu benshi batumva kimwe n'ubutegetsi bwa Gitega, ko nabo bashobora kubikora kubera ko ibitekerezo bafasha ko batabihurizaho, cyane cyane ko babinenga bakavuga bati kuba ati nibura mwatoza abazarendaho kugira ngo mutoze abazize bakoze jenoside yakorewe abatutsi. Ariko nabo numvishe ko bari kubatoza kugira ngo bamwe banaze guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nibyo nyine uyu nguyu yavuze ati kugira ngo mutoza aba FDLR, ati nibura iyo mutoza abazarenda twari kubyumva kubera ko mwasinye amasezerano n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwo kubafasha mu guhangana na M23. Iyo mutoza abazarenda twari kuvuga yuko ari gahunda mufiteho kugira ngo mwongere imbaga mwake AFM 23 ibice yafashe, noneho umuntu akaba kubapfa gasona akaba yibabarira nabyo, kuko ntabwo byarivudutse kuba mugiye gufatanya n'imitwe yitwaje intwaro kuyitoza. Ariko nisakirire rwo kuba mutoza umutwe ugizwe na bamwe mu basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ati kandi unagamije kujya guhungabanya umutekano w'igihugu cy'igituranyi. Ati ntabwo tuzabihanganira, ati uko byagenda kose muzabona ingaruka zacyo. Ubwo nuko nguko bigenze iby'icyo gisasu, ibyo bisasu bitewe niko byagenze. Ariko nabonye itangazo ryasohowe na polisi y'igihugu cy'u Burundi, bavuga yuko ngo bakurikije ibyabaye ngo bagiye gusaka ngo ababikoze, ngo nubwo batazwe ariko ngo barakorana n'inzego z'ibanze ngo kugira ngo babashe kubabona. Basaba abaturage ngo gukomeza ngo kuba bihanganye ngo bagatuza, ngo kuko ngo bagiye gukora iperereza kandi ngo bakaba mu bihe biza baza kwerekana abagize uruhare mu gutera bino bisasu. Ariko abaturage bakavuga bati niyo babikoze batazwi, ubu mugiye gutangira mwibasire abantu bo muri MSD, ishyaka rya Alexis Ndije, kubera ko barishinja kuba ibyo ryashinze uyu mutwe wa Red Tabara. Bakavuga ati cyaba ari ikibazo rero ko aba bantu batangira kwibasirwa, noneho bakababeshyera yuko aribo bagabye ibitero kw'aba baturage. Vise reka iyi nkuru tuyivemo kuko turi muri update kandi turi buze gukoresha igihe gito cyane. Mu kanya gato hari indege ngo igurandinze hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'ubundi bikaba biri kuva ko ngo indege ishobora kwimanukanya abacancuro batagira umubare. Bimeze bite? Ni indege iguye za Bunia mu kanya hagati ya 7 na 7:30. Iguye Bunia. Iguye Bunia, bivuga yuko abacancuro baturutse mu bice bitandukanye, ariko bakaba bazanywe n'abasirikare ba FARDC nabo babaherekeje.
bikavugwa yuko rero n'abandi bajemo ngo hajemo abacacuru bavuye muri Colombia ndetse n'abasirikare bakabuhariwe ba FARDC yego ngo kugira ngo bajye mu bice basabye M23 ko yareka ngo bakaba babigurana imfungo ngo M23 ikabyanga ngo barifuza yuko bazahita bakomeza bakajya azagisangano bakazagisangano bakazapingi bakamanuka za Warikare bajyana za Rubero yego kubera yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwasabye M23 yuko yakemera ikava muri Rubero nari rashambika rivamo rya Rubero noneho hakajya ingabo za FARDC ngo bakagurana kubafungurira ifungwa zabo zifunze ariko M23 yararahiriye ivuga yuko ibyita bikozwa ko mesure de confiance yashyizweho ko arizo bakwiye kubahiriza noneho bakabona bagakomeza ibiganiro mu mahoro kandi no mu mwuka mwiza cyo kubabwira ngo bagurane ifungwa bafungiye ubusa ifungwa bafunze baziza yuko zifitanye isano n'abantu bo muri M23 cyangwa abo muri AFM 23 ko ibyo nibyo kubabwira ko bagakwiye kuba babigurana atari byo kuko babafunze babarenganya bamwe bacirwa imanza z'ihimbano bahimba ibyaha bashaka ababatsinda b'abahimbano ku byaha batigeze bakora ko ibyo ngibyo ari icyerekana yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwatsinzwe ko ubutegetsi bwa Kinshasa budashaka gukora ibiganiro ndetse no kubahiriza ingamba ba M23 yabetse yuko zatuma bakora ibiganiro mu buryo bwisanzuye kandi n'uburyo babwizanye ukuri kugira ngo babone igisubizo kirambye yego M23 iravuga rero ati ntabwo dushobora kugira agace na kamwe tuvamo ngo turi kukagurana abantu mwafunze b'inzira karengane ati ibyo mubyibagirwe niba mudashaka gukora ibyo twabasabye niba mudashaka gukora mwafunze mubarenganya niba mudashaka kureka imvugo z'urwango niba mudashaka kureka imvugo zitesha agaciro abantu ati niba mudashaka gufungura amabanke niba mudashaka kureka abantu mukabaha amapasiporo bakagenda aho bashaka bagakora ubudandaji ndetse n'ibindi byose bifuza ati natwe ntabwo tuzaborohera ataho turi tuzagumana kandi nimwanga ko dukora ibiganiro nk'uko tubyifuza mwabanje kubahiriza ibyo twabasabye mukuraho itegeko ryatowe n'inteko ishinga amategeko ribuza ibiganiro hagati ya AFM 23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa ati tuzafata uburyo bwose bushoboka ku buryo uburenganzira bwacu twabuze tububona ababuzwe uburenganzira bongera bakabubona bakicira bakizana mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera yuko umuturage afite uburenganzira yemerwa n'itegeko nshinga mudakwiye kumubuza kubera yuko ari mwe muyobora ntabwo igihugu ari akarima ka Kisekedi nk'uko AFM 23 bivugira avuga ngo ntabwo ari perezida ivuga yuko atari leta ya Kongo ariko ari leta ya Chirombo nuko ngo ubwa mbere y'ibyo amajwi n'ubwa kabiri yiba amajwi none Vincent iyi ntabwo yaba ari amayere mu by'ukuri y'izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa kuko ntekereza ko kuzana aba bagabo bakaba batangiye kubasaba ko ngo bava nibura muri Rubero urabona nureba axe basa no badafiteho imbaraga ni hano muri Rubero kugira ngo batangire nibura bategure bya bitero byo bavuga bagomba kurwanira bakabikorera icyarimwe mu bice bitandukanye kugira ngo bigarurize Goma ndetse na Bukavu urabizi bateguye ko ibitero byazava hano muri Uvira ibindi bikava Warikare ubwo urumva bashaka kugira bagire na axe yiyo ruguru ya za Rucuri yo ngiyo muri Rubero noneho bikaba bagasa no batangiye kuzuza gahunda yabo impande zombi bafitemo imbaraga niko nge mbere ubona ari imigambi bibiseho kugira ngo M23 niyemere nyine zayibaye ikibuga cyo guteguriramo urugamba urumva yuko baramutse babyemeye bakabikora baba bigurishije baba batanze ibirindiro byabo ko bigiye kwibasirwa na FARDC ndetse na FDL na Wazalendo baramutse babikoze nicyo baba batanze buryo kibazagabwaho ibitero kandi bikomeye bifite n'aho biturutse kandi bafite n'aho ho kwihisha hafatika kuko barekuye Warikare ibyo bari babisezeranye ntacyo bigeze bakora barayirekuye bavuga yuko ngo bwari uburyo bwo kugira ngo ibiganiro bigende neza kuko hari urundi ruhande ruvuga yuko ngo bayirekuye kubera igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku birombe by'amabuye y'agaciro yaba hari ariko ikigaragara ni uko AFD yivugira iravuga iti twarekuye mu buryo bwo kugira ngo twubahirize ibyo twasabwe na Leta ya Kongo
ibyo bindi bavuga yuko ari igitutu, nta gitutu twashyizweho kuko abanyamerika ntabwo aribo bagena uko igihugu cyacu dukwiye kuba tukigenera uko gikwiye kubaho. Ati byumve nk'ibihuha bishobora kwibwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'abashyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ati twe twarekuye kubera ko twari twasezeranye ko ari ukugira ngo twumvikane mu buryo ibyo dusabye byubahirizwa nayo ibyo basabye tubyubahiriza. Hatari. None service ubwo rero iyi nkuru nayo twayiva ahubwo tukaba tuyivuyeho bitewe nuko ubwo nyine turaza gukurikirana tukareba ese koko baremera barekure. Twivugiraga ko abacancuro ubwo nyine birumvikana bagiye gutangira gukora urugendo berekeza aho za Kisangani. Barerekeza za Kisangani bakomeze bamanuke, amakuru bite nuko bazakomeza bakajya za Warikare za Tingitingi kugira ngo bagere mwino igakse ya Rubero. Noneho M23 ni baranze kuhavi yabahaye batangire bagabe ibitero ku buryo bahisubiza. Yes, ngayo ngukora Vincent. Ubwo iyi nkuru reka tuyivo tujye no kuzindi nkuru zigiye zitandukanye aho rero tujye guhera none cyase tujye kugaruka kuri iyi nkuru. Iyi nkuru ikaba iri kuvuga ko hano reka duhite dusimbukira muri Warikare aho ngo abayobozi baratabaza. Abayobozi hano muri Warikare baratabaza imiryango igera ku 1,400 yakuwe mu byayo bitewe n'iyi mirwano iri kubera hara muri biriya bice. Mu by'ukuri nk'uko amakuru arimo kugenda abivuga bwana Vincent. Nibyo ni ubutegetsi nyine buri mu bice bya Warikare muri grupoma ya Ikobo. Yego. Ukwari ya Warikare baravuga bati imiryango igera ku 1,400 yakuwe mu byabo n'intambara ibayeho nabi. Yego. Ni cyane bari muri grupoma ya Kitimba, muri grupoma ya Utara ndetse na Tetwari ya Rubero. Bagiye bahungira noneho babayeho nabi ku buryo bamaze kubara bagera mu 1,415. Imiryango igera mu 1,415 ariko ubona ko bafite ibibazo by'imibereho, ibibazo byo kubona aho barara, ibibazo byo kubona ibyo barya. Ati bafite ikibazo gikomeye cyane, leta ikwiye gukora ikishoboka cyose kugira ngo imitwe ya Wazalendo, iyi mitwe ya Nyatura ndetse na Mayimayi ntareka gukora kugira ngo babashe kugira uburyo abo bantu bagerwaho n'ubutabazi. Yego. Avuga bati rero ibintu ntabwo ari byiza kuba abantu bakomeza kubura uko babaho kandi igihugu ari cyiza gifite n'ubutunzi bakwiye kuba batunga ko imitwe yitwaje intwaro bigatuma bajya mu mirire mibi, bigatuma bahunga amanywa n'ijoro bakaryama bataryamye. Baragaragaza yuko ibibazo nta n'undi muntu wakwiye kuba bikemura ahakeretse rero. Yego. Ubwo rero reka turaza kubireba turaza kugenda tubireba, reka ahubwo tukwisimbukire. Ariko buriya rero ahantu buriya navuga ko ariho hasa donc muri Kivu Amajyaruguru navuga ko ahantu muri Warikare ni mu hantu hasa naho hamaze kuba zone y'urugamba. So rero kugira ngo bikemuka ahantu hagira amahoro biragoye vise, biragoye cyane kubera yuko yaba M23 irahashaka ishaka kwigarurira hose cyabuteze cyatsa gushaka kuhagumana kugira ngo iki kibuga cya Kigoma bafite noneho bagikoreshe bazana intwaro mu bice byose bafite kugira ngo bakuremo M23. Ubona rero mirwano hano kugira ngo izahashire byo bigoye kuko yaba FDLR ifite ibintu bikomeye, yaba FARDC ifite ibintu bikomeye, Wazalendo ndetse na Mayimayi rimwe na rimwe mwajya haboneka na Kodeko. Urumva ko bigoye kugira ngo imirwano mu ibice zaburemo na M23 turabizi yuko uri kugenda ihasatira. Ntabwo wavuga yuko de simple façon bano barwanyi bo ku mpande zombi bazafata. Vise amakuru arimo aravuga ko hari ahantu bita muri za Ituri ngo urugamba rukomeje kugenda ruca ibintu aho ngo imirwano ikomeye iri kubera rero mu by'ukuri mu bice birimo nka za sheferi ya Babiro ahitwa ngo ni Babombi, ngo ni Babombi na za Mambasa. Aho ngaho ngo imitwe cyangwa se izi Mayimayi ngo ziri kugenda zihangana cyangwa se bo ubwabo bari kurasana. Iyi mirwano itete iri kubera muri ibyo bice. Ni imirwano iri hagati ya Wazalendo ubwabo, Wazalendo Mayimayi ya Kabido ndetse na Mayimayi UPRS bari gusubiranamo. Imirwano nyine ibera muri sheferi cyane ya Babira Babombi. Yego.
muri teritwari ya Mambasa muri province ya Ituri. yego imirwano reka imaze iminsi 3 iba kandi ku buryo bukomeye guhera ku munsi wo kuwa gatanu. yego byaratumye abaturage benshi bahunga imidugudu igera muri 3 bakawungira mu mudugudu bita Biakato ndetse n'umudugudu bita Magina. Ndoto rero societe civile iri nka kano gace yitwa CRDH. CRDH umunyamabanga baravuga yuko witwa Ramsima Rikidogo aravuga yuko mu gace ka Mambasa mu mudugudu wa Makumo ndetse n'umudugudu wa Makumo wa Biruru uwo bita Bikumbukumbu ko abaturage bakomeje kujya mu kaga cyane kubera iyo mirwano. Ati aho muri groupement ya Bakayiku atubona yuko abaturage benshi bahavuye bahunga basiga ibyabo. Ati bakegera mu bice babona yenda byaba bifite umutekano. Baravuga ati iyi mirwano kuwa mbere yari ariko ntabwo yari ikomeye ku buryo abari benshi atariko mu gice cya Biruru kuwa kabiri batangiye guhunga ari benshi bahungiraho bita Makumo. Ati kuwa gatatu imirwano irakara mu gice cya Kumbukumbu. Ati abaturage batangiye guhunga ari benshi bajya mu duce nyine babona dutuwe. Uyu muryango rero uratabaza uti noneho kuwa gatatu bishyira kuwa kane imirwano yatangiye gukomera. Atari ko kuwa gatanu muri groupement ya Bakayikuho imirwano yarakomeye cyane hagati y'indi wazarendo zombi. Buryo nta n'ingabo ya leta yagera. Ati kuwa gatanu irakomeza kuwa gatandatu ku cyumweru uyu munsi mu gitondo nayo ikaba yakomeje. Ati n'uyobora igisirikare muri secteur ya Sokora ya mbere nawe ntacyo yigeze akora kandi afite icyitari Beni. Yego urabona yuko abaturage bakomeje kugira ibibazo bikomeye kandi igisirikare cya leta kirebera ntacyo gikora. Batabaza igisirikare cya leta rero ko cyangwa mu gace kikagira icyo gikora kugira gitabara abaturage. Yego yes none bwana Vincent ubwo bivuze ngo ahangaha ko twari twumvishe muzike nagavuga rwose ko ari ahantu agomba kuhitambika tukatuzi ko ingabo zabo hano muri Warikare n'ubundi hano muri za Ruberiyo ruguru muri ibyo bice ruguru rwose ngo bari muri za operation Shuja hamwe na FARDC kubera iki ntacyo zikora kandi tukabona buri gihe abashaka kugaragaza ko ahangaha nabo bahareba buri munsi kubera iki ntacyo aratangaza ko yakora kuri iyo mirwano cyangwa se kuri ibyo bikorwa biri kubera aho ngaho. Ntacyo akora nk'uko ubuntu bwicanyi bwa ADF bukomeza kwiyongera kubera ko kuri uyu munsi mu masaha 5 n'ubundi ADF yakomeje kwica abantu. Aho ice abasivili bagera muri 31 n'ubundi. Imagine yego. Hano mwakano gace n'ubundi ka Ituri naho bita muri site ya Komando. Ariko urabizi yuko UPDF fatanyije na FARDC baba kuvuga ko bari kurwanya ADF ariko aho kuyirwanya ubundi irushaho kwiyongera kuko mu masaha 5 uyu munsi nk'uko ngubwiye barabasivili 31 bapfuye kandi FARDC iri hafi yabo. Yego ubona ntacyo bari gukora muri rusange ari ukubivuga gusa ariko nta kintu gifatika bari gukora. Nta kintu kigaragara barimo barakora ya Vice reka twigarukire igoma ariko si ibintu twe tumaze kubivuga ngo M23 nto twabivuzeho M23 yangiye intumwa za Loni ko zinjira zidasanzwe ko zinjira hano muri uyu mujyi byagenze bite? Ni intumwa za UN zishaka kwinjira mu mujyi wa Goma ndetse no mu bindi bice bikontorwa na AFM 23. Yego kugira ngo bajye kureba ibyerekeranye n'uburenganzira ry'uburenganzira bwa muntu cyane ab'igitsina gore ngo barebe iki iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu cyane ab'igitsina gore. Ariko abo muri M23 bakaba banze yuko binjiramo bavuga yuko kenshi na kenshi bakunda kubatangazaho ibinyoma. Bakaba bangiye rero nabo nyine bakaba batangaje yuko bigaragara yuko M23 idashaka gukorana n'umuryango mpuzamahanga. Ariko M23 ikazati twebwe turashaka gukorana n'umuryango mpuzamahanga ari uko ubanje ugahindura ibyo wagiye utuvugaho tubeke.
ubwo se buriya ibi bintu M23 AFC baraza kubikikara gukumira umuryango nk'uyu nguyu biragoye nyine kubera yuko bano baravuga bati twebwe twagira ngo tujye kureba uko abantu babayeho imibereho uburezi uburyo abakobwa bakiri batoya babayeho kuko twagiye tubona baragiye bafatwa ku ngufu mu bihe bitandukanye bagashyingirwa ari batoya bagakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina ariko ibyo ntabwo bibaye nyuma ibyo ntabwo byo baje gukurikirana ntabwo bibaye kubera ko M23 igeze muri uyu mujyi uko bavuga yuko byabayeho mbere yuko M23 ihagera na nyuma yuko ihagera uko abagore bagiye bafatwa ku ngufu bagakurwa mu byabo ku mbaraga bakabuzwa kwiga bavuze byinshi ariko M23 byose yabiteye ishoti iravuga ati twebwe ibyo muvuga ntabwo tubyumva ntabwo twifuza yuko mwakinjira mu bice tugenzura turaza gutegereza yenda niba UN yari iraza kubivugaho kuko intumwa yihariye ya UN niyo yagize ikivuga turaza kureba niba nyirizina na UN nayo hari icyo iraza kuvuga mu buryo bugaragaje aha nabwo turaza kubireba ariko nje ntekereza ko ibintu biramutse bibaye M23 ntabwo M23 yababuza gutambuka rwose ngo batambuke urebe neza hari igihe mu nyamara iyi nkuru umuntu wagwaye amakuru yaba yayataye n'abivise twabonye harimo n'uwo bavugishije muri M23 bamuvugishije avuga yuko nta burenganzira bafite bwo kwinjiramo kuko bagiye batangaza ibihugu donc nuko bari kuryozwa ibyo bakoze bati mwarutangaje igihe kinini ntabwo twemera ko mugaruka mu bice tugenzura none se ingabo za MONUSCO zo si nka UN MONUSCO ifite ubutumwa bwihariye kandi hagiye hashyirwaho ibyemezo bifatika bivuga yuko M23 ibyo yavugaga ishaka kubangamira ubutumwa bwa MONUSCO ikwiye kubishyira hasi abo bari abashakashatsi nabo nyine nibyo ni mu buryo bwa UN ariko urabona uruhande rumwe M23 wavuga ko ibyo uvuga ari byo ariko wagakwiye kuba ibareka bakinjira noneho ikareba ibyo bazatangaza ko babeshya noneho kuba wamugani nk'uko bivuga kuba babuza kwinjiramo ahubwo bijya byagaragaza yuko ubu burenganzira bw'abagore ndetse n'abana b'abakobwa bwaba butubahirizwa nk'uko babivuga mu gihe banze yuko binjiramo kugira ngo bakore buno bushakashatsi yes vise twinjize rero muri iyi nkuru mbona mu kanya gato ndabona rwose nibwo iki gisohoka iravuga ko ihuriro rya M23 iri huriro rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ridateze kuva Igoma na Bukavu ahubwo rishimangira ko ryiteguye gufatanya na Kinshasa gusubizaho leta butaka ngo ku butaka bwa Kongo buriya bimeze bite iyi nkuru tugira ngo tunyuriremo ikiganiro Benjamin Mbonimpa yagiranye n'itangazamakuru ejo bundi kuwa kane biziko natwe duhari kwa gatanu nawe yavuze yuko batazava mu bice bagenzura yaba Goma cyangwa yaba Bukavu ubwo kiganiro twagiranye kihariye rero na Dr Oscar Barinda twanakinyujije hano kuri platform ya YouTube kandi ubundi twagizeho kihariye yavuze yuko batazava mu mujyi wa Goma cyangwa wa Bukavu aravuga ati twebwe condition zo kugira ngo tuhave nka AFC mu 23 nuko tuzafatikanya n'ubutegetsi bwa Kinshasa tugashyiraho leta yemewe n'amategeko Perezida Chirombo amaze kuvaho turamutaba yuko avaho ati nta yindi nama tumurakeretse kuvaho kuko tatsinda amatora ati ntabwo rero tuzava mwa bino bice nka AFC mu 23 ati cyakoze igishoboka nuko tuzafatikanya gushyiraho ubuyobozi mu bice byose bya Kongo ati noneho akaba ariyo kondisiyo yo kuva mu bice twafashwe kuko tuzaba dusigaye twese turi abakongomani nta kuvuga ngo hari uruhande rwa leta hari uruhande rwa AFC mu 23 ntihazaba guverinoma ya Kinshasa iriho ubu yagiye igira ibibazo byo gutuma
imiyoborere iba mibi hazaba hariho AFC/M23 ahubwo hazaba hariho abakongomani mu bice byose. ndimo ndareba akazoza ka Gisekedi nka kabura pe. Gisekedi ntabwo buriya wavuga yuko akazoza ke kazaba kabi nk'abo bafatanyije bari mu buyobozi bwo hasi badafite imitungo nk'iyo afite. Burya iyo uri perezida ejo mu gitondo yazinduka amanda yiwe yarangira akigendera i Burayi. Yego. Ntabwo Gisekedi buriya wavuga yuko yakoze ibyaha birenze ibyo Joseph Kabila yakoze. Urabizi yuko yarashe M23 muri 2013 ku buryo bukomeye. Urabizi yuko yasinyanye na M23 amasezerano 2009 yanga no kuyashyira mu bikorwa ukahitamo kubica. Ariko ubu ngubu urabona yuko sije ubutegetsi bwa Gisekedi bumwirukanka ariko nabwo mu buryo budafatika. Urabona ko atuje abaperezida buriya iyo yavuyeho akagenda akajya mu bindi bihugu ubona nta kibazo afite nk'uko bamwe bakoranaga nibo utanga aribo bagira ibibazo. Aha nguko ngayo reka dusimbukire mu gihugu cya Uganda gakevise mu kanya abashigikiye Robert Kyagulanyi ubwo ndavuga uwo bamenyereye nka Bobi Wine abagabo ngo bamaze gutabwa muri yombi bamwe muri bo bwana Vincent. Hari abataye muri yombi bashingwa ko ngo bashobora kuba bagiye gukora imyigaragambyo nk'uko bimwe mu binyamakuru bibivuga. Bakaba bataye muri yombi rero ngo bajyaga mu masengesho yateguwe n'umwe mu bakandida depite b'iri shyaka. Yego. ya NPD ya Bobi Wine. Bakaba bataye rero muri yombi bari mu gace bita Jinja. Bajyaga mu masengesho yateguwe n'uwo bita Sulaiman na Rosa. Ariko polisi iza kubafata ivuga yuko ibyo barimo bakora ngo bitemewe n'amategeko. Yego. Ubu barimo barakurikiranwa ntituramenya iherezo ryabo, turaza gukomeza kubikurikirana mu makuru ataha turaza kubagezaho inkuru irambuye kuri byo. Ya duhe update rero sasa tubone dusoze. Update hari nuko mu Bufaransa perezida w'Ubufaransa amaze gutangaza yuko abona ko leta ya Palestine ikwiye kwemerwa. Yego. Avuga yuko leta ya Palestine ikwiye kwemerwa ariko bamwe mu banyafurika babisamiyejwe bati koko nibyo byazana amahoro n'umutekano, ariko abandi b'abanyaburayi baravuga bati ntabwo tubikozwa. Ntabwo bikwiye babitera ishoti. Yego. Turaza gutegereza rero ikiri buze kuvamo kuko urabona byateye impari zikomeye. Indi update hari nuko perezida Tshisekedi biteganyijwe yuko ashobora gushyiraho guverinoma mu minsi iza. Yego. Yuko ashobora gushyiraho guverinoma ishobora guhangana n'ibibazo by'ubukungu nk'uko yabivuze. Byari bimaze iminsi yacize nk'amezi 3 avuze yuko azahindura guverinoma agashyiraho guverinoma ifatika kandi ihangana n'ibibazo by'ubukungu bihari. Bikaba bivuga yuko na Martin Fayulu ashobora kugaragara mwino guverinoma. Nubwo ataba minisitiri w'intebe Judith Suminwa akomeza akaba minisitiri w'intebe we agahabwa undi mwanya muri guverinoma, noneho akaba yakomeza n'ibiganiro nk'uko Senko yabitangaje. Yego. Byo kugira ngo hashakwe amahoro mu buryo burambye nk'uko twagiye tubibona abanyekongo babitangaza. Tukaba dutegereje kuza kureba koko nyirizina niba iyi guverinoma yaza gushyirwaho cyangwa itarashyirwaho nk'uko n'ubwo twabonye agenda bitangaza, ariko akajya ahindura bamwe ariko ntashyire indi guverinoma. Aha bise ubwo rero ntekereza ko mu by'ukuri twakurekura tugakomeza gukurikirana n'andi makuru kugira ngo mu yandi masaha nabwo tuze kuba tumeze neza turi update. Urakoze cyane ndagushimiye. Yes, ngaha nguko rero ngayo bakunzi ba Eugene Official amakuru yacu ya update nuko twari twayabateguriye. Mukomeze munogerwe na gahunda zacu, turabakunda cyane. Roho nzima itura mu mubiri muzima.
roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza. Tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi munsi y'ahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 05 76.